Syekhun zanin, orang tua si azina. Dia mengoda tok, tua-tua keladi. Pas lebaran turis, akalongan, tengan-tengan, joget, dulu cek letu, amat tak kau amat tebak joget. Kulo ketemuan bi orang ngane kaki, rena apa kasih ngumpo ban motor nih kayak Pasuruan. Sepo, wakalongan asentaran, buah, omong ring bine tok nih sarajan kulo. Tak tahu cik orang mula tua reba je nengak dek ke pangeran nengak saya tobat nengak saya mati awari ya tambah omong ring bine tak roh-roh. Mestinya Gusti Allah ni kesongkan saya nyiksa ada orang saya sepo ni. Dalam arti songkan benar berarti Gusti Allah todus terus tak mengazab do orang sepo si banyak tusan enten karena Gusti Allah menghargai deka iman deka Islam mah. Berarti iman orang je lakona, Islam ala abid, amal tentuan lebih banyak. Gusti Allah ni keenggan nyeksa de orang mati, syukur mati ni cekak Islam dan iman. Gusti Allah ni keenggan, songkan, tak nyaman tibi senyeksa de orang mati se ampun lah umur lah sepo, umur belum bolo, umur sangat bolo. Gusti Allah ni keenggan, todus de bener. Nah ni kan ten sebaliknya. Mestinya untuk kesempatan abang ditiring tuar kesempatan untuk memperbanyak amal supaya Gusti Allah andi napa karena beda bonus dari Gusti Allah nih kan. Beda bonus beda napa nyamana beda kompensasi. Apa kompensasinya? Tak tahu yang kok bingung apa artian kompensasinya. Keringanan. Voucher. Waduh voucher. Gratis voucher ya, ngakan tau sama jeru lah, cuma dua kartu neto. Loreng sesepo nih pak, oleh kompensasi, oleh keringanan dari Gusti Allah. Cak patenya banyak amal, syukur cak akal angka, cak macam-macam. Gusti Allah nih keenggan nyeksa, todus nyeksa ada orang sila sepo murah. Nih kekelebihan orang lanjang umur. Tambah lanjang umur tambah tak rokaruan. Ini riba coba noreng khairun nas wa syarrun khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Orang sekus bagus manusia ki beneke pelanjang umur terus bagus kelakon. Nah, cobaan manusia, cobaan manusia. Paling cobaan manusia saja lah. Ben paling kebaci bi Gusti Allah. Orang yang pelanjang umur tapi coba kelakon. Nah, repot mula tua ngaji ya. Sepi karena salon tak patah santa. Keng kopeng kan udah belet. Kita sepo cuma ki dharma, ki kuduna, ki ngode bilan. Lamun sepo neka ki pancet kelakon na. Ya keng kesara gelu, karena Gusti Allah tak bangga ada. Dengan dek po sepo kenceng ngaji letua kenceng bajang tak bangga biasa. Saya bangga aki bi Gusti Allah ini ke pemuda ki ngodoh gairana teki nafsona ki raja tapi mampu menjinakkan dari perbuatan-perbuatan perzinaan. Abon andi kemampuan, abon napanya mana ki mampu kemampuan untuk berbuat perzinaan, berbuat mabuk-mabukan, tapi aban ki mekek. Gusti Allah bangga ada pemuda ni bahkan kuaku cenciin apa? Op-aupan dhillun yauma la dhilla illa dhilluh. Op-aupan di saat ning dina kiamat nika ada op-aupan kecuali pengaupan dari Gusti Allah ning yaumul mahsyar ning dina mahsyar pesera syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda si semangat di dalam ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Mula tua berjamaah aja lah biasa. Jalan lah kami pecrepet ro jalan pret. Padahal tua. Penahan tak kuat. Nyanyi locot pret. Dia kadang tak wudu.
Mana baca enggak atuh iya kentong kok gila. Gawa ada mulai dia jawab. Ki ngodo ni ke Gusti Allah ni ke bangga, bahkan ni bangga ki ke para malaikat. Wahai malaikat congok riah ki ngodo. Mestinya abang dah jadi budak nafsu, tapi orang dah jadi tang budak, jadi tang kebula. Mestinya orang dah kebula bi setan. Jadi kebulan setan, jadi kebulan nafsu nah. Masa muda, masa yang berapi-api. Apa? Bener berapi-api. Kama kola Romai Rama aja dah. Yang berapi-api, yang ngapoi, dia berapi-api aja. Maksudnya tepak nas teringgi nasah deh, tepak ngat semangat tah. Masa muda, masa berapi-api, mesti orang ngapalaki Al-Quran, ngapalaki hadis, ngapalaki kalam-kalam ulama, ngapalaki ilmu. Lebih kuat, memori ini cenderung kosong kinangan mun ki ngode. Mula tuh ngapalaki ini kenyamanan nyanyi kelopai. Siapa kakek cong itu? Jangan TV kelopai, ngapalaki nih.